Bana hu ni se fort no ewo enkola ye sande o mkoware. Eno ni asem no. Because ebia ye de me akoware papa ne ye de me akoware papa ana maame na ye koya maame na ye de me koware no onse ne ho nhweme. Oma ne mba adwale me papa kwa adwuma me akwadwuma na wagya me. Ohu se me so me pie de me ho akobo adafo bon. Nna me ka me se akola bi etie fie o maame bi tie fie no. Oni ne ba na maame na ba kwansa na okoware papa no. Pani po de no so o maame ye no ko baby. Iti ono oni efie obi. Okay. By papa no maame no ehwe ono ne mane ten. Papa no hwe ono ne ma no ese maame ne ba. Amai na akola na ye fansa anroba na say obi because akola no ni tola ni komo say amai nyina fimi papa. Okokuma say nyina ko wi ade ba. Osisi amai nyina fimi papa no because wan so me muye enso papa na ono ne ma ba say me osi tina fie hono ehwe nkwala no oba mo pe say no omo so mo ne boy ni nyina ye pe o. Enya say we ni esusa no mo ne boy ni ye pe. Ono kra ne ba no kra ba kwa wie university enso kwa oko poly wa wie school enso ka ma me ne ba no ni made pa no cooking bu no ni made pa enso ska bana se papa ne be boa no ma me ne so ye yitwi so nye obi a oni made ska bana wo se papa ne boa no ma ne sha kola no papa ne de sha ono ne ma na ne ba we ni mu ne na ma me ne wan maame no hoto ade okru no onim se ne ba ne se no kom onim no ba ni de so ni kru no wa no ntimi enka se ni kru no so ni kru ni esofo na papa no timi di hye maame no se de opa bia sofo so de ka che o esofo no ne tifi otimi woni mu nyansa last de ka che ne se eja se me o si di wi wife atem o ba no be so di wife atem fe enye fine o ye me ka che ne se oni mu nyansa na me ka che me sumi di ne chira se de bia no yo ba wo ye be ma wona ye peni ti wo so na ka bi che no no ye den o jai do ye papa ne ye o ye ma ne ye me pa nti me ka che ne se enen na wo se me makana se me nkana se mbi ampa so me nkana se me po me mfi po mu na mo na me sa no because nkawe so nkawe ye bibi ma ye won che no krampo musa sa enso fia no tumi se nkofo mu no fia no the way o see no no nkofo mu no fia no eti eba de wo ba e wo so hwa kola no enya wo ba kra no obi ba kra no wo open wa na wo nche wo so hwe no wo hwe ne because obi enim da ache na be den obi ba na makofa to me ho so say me hwe no na me mai na bi obi enim da ache asem obi enim ebi a wa wo de kra na wo so ba hwe mo se na ewi ase no esidi ase da ne se ne wa wo de na so be hwe no ebi kra wo nya ne sa obi de na no akofa ne de na aba na be hwe ono kra be bo ache wa wo de ne bo na so hwe no enti wo obi ba na se wo se okwatiti o ham na wo bi afa na hwe no because obetini aboa wo che wa abo ba sa na wi ase ne sitie nka sa me nkwa me de na mpese ye enti me nkwa me de na me ma na ye wo bi aboa ni pa kro no so akora na onyi na odu be ma me we enna se ni se dio me timi yankofo me na mfo bi no ma ba ko kuma ase oba kra ba ye dwuma lek ma ho no no ye nice ene wa wi a o ye dwuma kuma ase e fra o sepo me re fi ko ento me share na kra ni chari serious ne ma me nya ne papa nya o fra me na ko share ma ye ambulance ni nya kwale bu ma me den ko ye ene o to ade bi o try ma fra ma gen say ma gen 200 ma gen 100 efe o be wa kra next month and so afre me aka chem so we ware e ko bi afe etinya nkwa wo de na abehwa e be boa wo ha shafu from so de what man say shafu from so de na dachi no aboa won so aka ho ba undi ni say nye de bia na e be kan kwala ase e say sometimes e jawo but wo jawo ma na de futu kan nkwala tie futu nkwala bi no tie futu enye se me ka say akwala ni tana ni kasa ko bi o tie wo futu ujana njani se ujani sa sonko wa kwa abrabo muntu nim se ni abrabo ni ti abisisise nti sa kola ni kom na okọ be bia o fa na na honye na na onim na o ba tunfo o se ho de mfa na sa kwan de o fa ho no mai honye be fa ni se na yem se nti fa ni se na fa be bia fa na na honye o se dem chon what them the same me say me na ma me man kwa le go makom and so e bia na wan fa ho na o fa ni se no e ho boa and I said, the minimum no fan saying, the hot one.
Esi wo kwa ebi a wo hwe ne se parents him say ebi a wo hwe na honya waka chese fa fa ne say because how far ko see anti hoye and so far waka ko see ase e be say life how dey offer e be boa olete efutu ti ko na nya obi tumi tu fu ka cha say ebi a offer na nya o fa ne say kwa we nya nti fa ne say e ho na be boa o fa so be boa yenko adesua nkola so adesua mu ya na brebi o ha nkola no oh man pese me je doctor na ma me ne da bi ma me ko school me ko yes science da bi enya science ko ya agriculture ehonum no ya ha ye nkola no na ha ye nkola ha pa am so bin tufu tama me na me san me wie yani second em say ye wie school na SS spy wie ya form 4 na SS spy and me parents here development for enti police depot na me auntie kunu pini na mo fan kofo enti ofre me adua brand ye fan kofo so be satam stand walking tampo ma me nia walking tampo enti na me motorbike ne bicycles no ka enti MTT fan kofo enti bra me ma ya fan am su because ye training me ko ye bia ma edu say ye fan and na me auntie kunu ko ka kire me papa say say de di nyame asio ye fan me ewo MTTU ewo police depot nti wa maya fam woni ma sama papa ka che ne say ono yehu ani yehu aban ka national anthem enti wa ma me nko papa na ma me anko besine enso ma me ko besina enka e bia nka no adwuma pae eni say na me de ton ade okumu papa ma me anko to say oye ode asori doctrine o si yehu afo enka national anthem na she say ode asori doctrine no cover wo that ode cover boy say ode cover Kaseka oba minyom kwa mina mfo nya mo empenifo MTCU ebe wa anko papa ni se o se papa ni mama kwa obepo me mama ni na papa ni se mi sunji ma empo mama because nya me ba no papa ni se me de ko mo a obepo ama bibi tu a na me ko bona mande ite me de na papa ma mi jae wow ite se kanya anu anka na mu se de me to ande o de asori doctrine asasa ne bada achi o say na me to ande se yen kind the national anthem national anthem no enti mane amati uba peso ye se ja no ni ba wo hwem na baby a wo no ba nso ni nkomo wo hwem na baby a parents bi o ho amoni amoma ni nkomo ase o maami no onim ni ba no onim akola no nkasa wo no because oni ni nkomo oni ni di nkomo abe hu ni the way o sitie be hu ni ma bi wo no ho se me be se no ti we force na but onye na ni suban na no etai no because we ni den de owo no o ti ni free one mo enye de wo te de wo te but oni ni nkomo na cheche ha de wo ye nyo o ko be kai ai ma me se sa de wo ye nyo che me balance na o ye ni me bi ase on penny pass what say but me hu se sa na ni suban te o penny papa o be na hu so penny pa e bi wa me to me bi sama iti ni pa me ni pa dan na se me se ansa na ye say the family ni di nkomo bitimi ni di nkomo but oni ni nkomo na u China obey na anya futu obi every video obey na officer do ene eso do ene nye anka obey na ka bo say ade we am be ye nye se mitu ni funu ye say ta dem che wa say ti sa na tie nti parents there oni o kwan so ga cha oba sa ade a we ti say bi ade nya oni say nye na obeta because akola no o kane yase so ebi akola no susu na obeti nyaye and so now kana se jai no onye oya akodu ono akola no so ya akodu bebi no ntimi waka to so ade aka me ye ntimi nye otime jai me ko me fa akwan ansa no be bo officer no be bo awde a wo so parents na so busa mo ye sa ade na oba no ye ne se da ene bo a na manaye yenko Kristo mo be de nya tete ye mba el Kristo because the Bible say na say bia me maami kra sorry no man said down ko papa bia but after there was me who say was me kwa sorry was me me kodom Kristo asafo no e be den no ma say na me bana so ye de maami be say ye say my Bible o de bana so ye de no ni Kristo ma wa kan Bible no kwa o Bible mo ncheche mpala mo ncheche o Bible betimi akebia kire o ba no what I say ebia buna buwaja na una kasa mshawati o ka kutesha we ahu ma wa ma ne trans na fa Bible ne si so o kan na fa bi onim kan kwa parents no kan a o ka kire na no so be hu say bia Bible ni se na o se no se o be hu be ya na o kan bi ya na
me dwen ho amenta se se buwe na ene waja na unji ndi se wo se awofo ndi kan bu yansa na ebu o oh there be wow ne dia wo se wo di kan bu no bible kra ka se awofo he no anka bibia ntia wo ba na wo ba anka bibia ntia wo but wo akole bia obu ni na nneja na onye ne o da bi enye ye e wo se ma me no unji se wo se mu bu yansa na yansa me ba no dia me bu me nya dia wo sa o parents bi on mo te on akosi am kan fa de we ko so am kan on ti won akora no to e bia na enye sa adwen na woni tim si by the way obesi akasem na cha akora na ye na na kom okokora na ende e wasem a wo ka kire no ba woni ne ti fe so akos nso ye si we owi ampa cho fesi ama me won say e buo so ma anya wan ka se fesi a me se me pa cho owi afesi o sa next time so mama e ba cho fa won so yi ti ama me na me ba so on say respect you me to me bay osore no kana me ntia no no private am good morning ntia morning what is say ho ye obi so so ye no an say okọ what I say it's respect no parents no respect ya akran so respect you ba obi so be ka say enye oh enye say o respect ya na private respect oh there be ngo sa let na o say me so because akran yo so a me enye nsne no enfa ho kire no enfa ho oche akran so benya betu bebia obenya betu no na wasua ne me bia chen what I say nti ubenyi no ma me na me no sorry I say say kire me na ma me ka say etimi so me kan say because e ma me kan na boy e na ode kire na me so me kire me ma na so da so be kire o ma bi nti ka say u parents now ubu uba na say uba nso mu me mu say me ka no o say ubu akran na say ubu akran no kire ne say na yesi ye na no so eguma sua akosi daachi yen kontiantia converse na o se tia kola akola bi won ma na so adin se de na o kan akola bi won na so adin o kan sam na o kan boko no bra oti ye wo enkwala ye wo esusu bebra ye wo encheche bebra na eyi bebra di chire enkwala ade akola bi won na so adin okay he akosia Missy Fadi and Cosi on my pouch also for confango. Masaka second one on. Dear Messiah, third one, they will be if the Macan second third. Why, next sanity. A planet swan, let's see, I do him said in his band say, what kind of book on now on pet? This I would see, I was a calf had and go see one moment of a falco. 80, I didn't depend the way I obesing Yacolano. But church, 1550 I send because we need Mr. Fanny Sawa with way. Now, my casa Fadia goes on Abbott Town Dean. Some sites now, say I could Fadia goes on account and sign a okay. One make me young Calabrim, my own Calabrim, 19 and that's young penny face. So I'm away. Why am I? Who says sometimes no parents need to be young Calabon, and then, now make us say, me Banoa. Me no kasa ofi ansa na de wadura bonten enti me kasa e bia akosia faade tu ha no ma me efie me fra kozba oba me kasa faade tu ma no fa ntwa oba edin dia tu na me kai wantie yesi abonten wasai se ne me kasa fa tu ma me dan kwa me kan boko wantie efie wantie na abonten de me kan boko na awisi eno so me tia wansa na watie asa this is a tiaman san wetie de meye okay inte I was said bia o parents na be sase boko ofie ansana ababonten boko be kan boko ofie me kai se me balance fia etim gas wo oni omo nye free nye se on pay ni pass mo but ono steady ni pa de we as tiansa obi ka try me say ada na me de me bande bi o ya ja na ma kana me pese me kan obi ate because some channel will see what them and don't neighbor abonti ameka egu na nwa ase ana said because abonti ni jana meka some mecha o se mama mantini nyesa nti onyesa na obe na abonti say wo de bia meka se ma wo see what na omu jana no na ye de na wo say akola no wo say because nipa no ka some na wo see ma what you say I say was senya woni akola na shase na say woni akola na shase bokoboko so na obehu ni mpani fie so mum na wo ma me no wasesan wo se na wo ten akola no a eno so because say nkola ya ba yem panim ka say nkola ya ba no ahofo bia ne media na say yem panim ka eni nti no ye dro abonte wo de bia woni me shase bokoboko ba ye mi nyi na wo so wo nyi na do ba bi no ase ye kwa abonte mum ana o tia me and also the enimtia so because me panim ka o betanta mo abonte bia na ubenyi no o sa fa life zero
So my accident because me nyao boko sa na do baby am apetia e bia na so for life for and na me tia o say baby a wo kwa akofa no fa baby am do fa na because e bia wunye no akofa ebusua bi ana akofa life bi aka wa bra bo ho aka me o ye ni parent me no chance na me no wa me schedule se na wo si ye wo nema ade we ya we na won ti so aka we say me di kan fra o dem na o kasa ansa na me we pia wonte me ma on fa konko dra bonte ma ko fo nka ma me hu say o chia afa na me hu say o chia nti o ba no wo wa na o hwe no the movement ni ma de o ye na wa tia no wansa na wa ma de adu abonte ho no wansa na wa ye because e bia na pe bia o ka say na on ti sa afa na o ko te sa e bia ko sua we bi o ane bia na wa dwen no so nipa wo ha wo hia adwen ka wa dwen ho wo hia nyansa ka wa dwen e bia na wo nim na me hu na me ka cho say e bia baby na wo kono na e o ma ka cho say fa bi ana baby na ko na e bi enti fa e kwan ne so e be sa sesa e na me se ma sesa ma e se e se me sa sesa e ko baby a ha ne wo ni na e nim de ne kasa cha be kasa cha na ade bia wo hu akla no anya be kasa cha. Okay. Na yemfa enso so no for futu e man kwala ene amfo. Me futu ni say enkwala amaba fe na ye kire mo. Me sire mo parent fo no. Aya mo hwa mo ba na mo hwa mo sa bia ni say no mo si tie eye. Na mo to mo fa mo aye enkwala pa because ya na be tete enkwala na enkwala na be tete. Wo parents na be tete enkwala na ma na nyina ko do e bia e hoye. A obi a be ka say akola wie ti wie o what I say enti se wan kira akola na obedem e se utini ye manu enti mi stre parents no so mo nkwala no mo hwo mo ye na mo titi o mo ye se ne da ati bia o mo mpani ye no be ye fe nye nkwala bo ne sem ne ade o mo ntwo ena akola nso a ono so wa no na aden se o mo pani ana se obeye nyeme bia nye no the self parents ni nyaja parents so na be frakla ni na kasa etunifo a chere no de onye no betimi aye so ama bi aye fine. Okay, ye be that say o ba ye ewutiafo ha anede ene ye come of chire wa we nsem na ye ko hwe tete pa ebe ana wofo ana single parents after say me bai de otie ma asem me bai de asem bia meka no eno ana wofa na ebusia yesia ne bebre e de free antigenet owusu a enchen a o chire kwan bebre o say na parents no wonya mbutre ye nkwala no te bebi ehia me pan say awofo na ya mumu ye nkwala no subi na ye nso ye mumi na respect no bofo beka reciprocal na ye former me na me so me fama ha na di besa seda kese enkoma University Foundation sada ne da osomas na Attention TV so ye CEO so aseda kese so nkoma ne me cameraman tikapa me producer ejewa obapa kode midin ene akosia sparkles. Keep watching Macram.